Ibintu bikomeje kuba bibi cyane hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare bakomeje kugenda bahura n'ibibazo, uretse abajenerali benshi bafunzwe barenga 30 ndetse ubu ngubu bakabye 40, abasirikare bakomeye barenga 200 bose bari mu gihome. Hariho bamaze gukatirwa urubanza rwo gupfa, hariho abandi bamaze gukatirwa urubanza cyangwa se guhabwa igihano cyo gufungwa burundu. Ibintu mu bajenerali hariya muri Kongo ntago byifashe neza. Noneho reba uyu nguyu we azize kuba ngo muri telefone ye barayirebyemo basangamo nimero ya General Retired James Kabarebe. Ibi ngibi bigiye gutuma akatirwa urwo gupfa cyangwa se afungwe burundu. Niyo nkuru tugiye kugarukaho rero. Mukunzi wacu ubana natwe, kora subscribe, kora like, kora share kugira ngo tujye tubasha kwibanira buri munsi, ndetse ukanana notification kugira ngo nitujye dushyira amakuru uzajye uhita uyabona ako kanya. Nakumiro nibyo tugiye kugarukaho. Gutunga nimero ya telefone ya General Retired James Kabarebe kwa Lieutenant General Yavu Firemo wa FARDC bishobora kuzamucisha umutwe cyangwa bikamufungisha ubuzima bwe bwose, nyuma yuko uyu mugabo urubanza rwe rutangiye ku mugaragaro ku wa 5 n'ejo bundi nibwo urubanza rw'uyu mugabo rwatangiye, akaba amaze imyaka isaga 3 muri gereza. Mu byumvi Lieutenant General Yavu Firemo akaba amaze imyaka irenga 3 muri gereza. Urubanza rwe rwatangiye ejo bundi ku wa 5, ni General Prise rwatangiye ku wa 5. Ku wa 5 ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 nibwo urukiko rukuru rwa gisirikare hariya muri Kongo rwatangiye kuburanisha urubanza rw'uyu Lieutenant General Firemo Yavu Irungu, uzwi kandi ku izina rya Tigre. Uyu nguyu nkuko bigaragara mu nyandiko y'ibirego y'urukiko yasomwe n'umwanditsi, uyu nguyu wahoze ari umuyobozi w'akarere ka 3 ka gisirikare ka FARDC, yayoboraga akarere ka 3 ka gisirikare muri FARDC, arashinjwa ibyaha bikomeye cyane. Cya mbere kugambanira igihugu, cya kabiri kugira uruhare mu mutwe yigometse ku butegetsi, ahangaba bavugamo 23, ndetse ngo no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano cyangwa discipline ibaranga. Ibyaha bikomeye cyane: kugambanira igihugu, kugira uruhare ku mutwe yigometse ku butegetsi, no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano cyangwa discipline ibaranga. Uyu musirikare ntabwo yabicika, ariko ibikomeye turaza kubigeraho mu kanya. Urubanza rwayobowe na Joseph Mutombo Katala, perezida wa mbere w'urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iburanisha rya mbere ryibanze ku kumenya uregwa wari we mbere y'uko umwanditsi asoma inyandiko y'ibirego. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko uregwa yakoze ibikorwa by'ubugambanyi, akomeza kugirana umubano n'ingabo z'amahanga cyane cyane ngo Rwanda. Ati nk'umuyobozi w'akarere ka 3 ka gisirikare na komanda y'ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yeretse General Major Peter Chirumwami Nkuba, uyu nguyu yarapfuye, ubutumwa bukurikira bwazanwe na Sinkonko Celestin, umunyamabanga wihariye wa General James Kabarebe wa Repubulika y'u Rwanda, igihugu kiregwa gushyigikira abaterabwoba ba 23. Tubyumve neza. Uyu ngo Yavu Firemo yeretse General Major Peter Chirumwami Nkuba ubutumwa bwazanywe na Sinkonko Celestin, umunyamabanga wihariye wa General James Kabarebe. Nk'uko ikinyamakuru Actualité CD kibivuga, ubutumwa ngo ubwo butumwa bwagiraga buti, ubwo butumwa nyine Kabarebe ngo yoherereje Yavu Firemo ngo bwagiraga buti: uyu Peter Chirumwami Nkuba aratinza cyane umushinga wacu. Umwanditsi yagize ati: ibi bikorwa biteganyijwe kandi bihanishwa ingingo y'128 igika cya 3 yo mu gitabo cy'amategeko ahana ya gisirikare. Yakomeje agira ati: mu kiganiro yagiranye muri Hotel Serena na Brigadier General Mwehulumbu Evariste, yamwemereye kumubuza kujya kurwanya umwanzi, agira ati: Mwehu, ni gute ushobora umujenerali nkawe guhora uri ku rugamba?
ntuzi ko intsinzi ushobora kugeraho ku rugamba izagirira akamaro abangara cyangwa abangara, abavuga nyine ringara, abangara, wowe ntaho tuzakubona. Noneho muri iki kirego urukiko rwasobanuye ko iki gikorwa giteganyijwe kandi gihanishwa ingingo ya 88 yo mu gitabo cy'amategeko ahana ya gisirikare. Ariko ibintu muri kubikurikira ngo uyu nguyu ngo nuza ngo ya Philemon ngo yandikiwe na Kabarebe ngo uyu Peter Cyimwami Nkuba aratinza cyane umushinga wacu, uyu yaje kwicwa, yacirwara mu Kivu y'Amajyaruguru. Kandi ngo mu kiganiro ngo uyu nguyu Philemon yagiranye na General Mwehulumbu Evariste ngo yamubuza kujya kurwana, avuga ngo n'ubundi byo turwana bizagirira akamaro abangara nyine bo muri za Kasai n'ahandi, ati twebwe nta kintu bizigera bitumarira hano muntu nkatwe nyine tuvuka muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa Kivu y'Amajyaruguru. Mbere y'ibi nk'uko ishami ry'itumanaho ry'urukiko rukuru ryabisobanuye, hakurikijwe ingingo ya 27 y'igitabo cy'amategeko ahana y'ubucamanza bwa gisirikare, abacamanza batatu b'abalayiki batabaye abacamanza bararahiye imbere y'Imana n'igihugu buzuza inshingano zabo no baburanishije abangaba. Hanyuma kuva mu 2020 Philemon ya Virungu yoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, aho yagizwe umuyobozi w'akarere ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka karere ni akarere gafatika muri gahunda yo kwirwanaho ya Kongo, gakubiyemo intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ya Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo. Uru rubanza rero mu by'ukuri rwa Yav Philemon rukaba rumaze amazi imyaka 3 afunze, nibwo uru rubanza rubaye. Philemon Yav tumuvugeho ari mu bajenerali bavuka mu karere ka Katanga. Abanyapolitiki benshi cyane cyane aho zari umukuru w'igihugu Joseph Kabila adasiba kuvuga ko habaho nyine hezwa ry'abasirikare bakuru bavuka muri aka karere ku butegetsi bwa Felix Tshisekedi, ngo bavuka muri Katanga barahezwa. Ibyo birego rero bihora biterwa utwatsi n'igisirikare cya Kongo, kuko nk'umuvugizi wacyo Sylvain Kenge yavuze ko ngiyo winjiye mu gisirikare nta bwoko babukiriho, akemeza ngo ko guta muri yombi bamwe mu basirikare bakuru bikorwa hakurikijwe amategeko ya gisirikare. Uyu mugabo rero sinzi niba azagira gutya akigobotora ubu butumwa bwasanzwe muri telefone ye bw'ibiganiro yagiranye na General James Kabarebe. Ni ibintu mu by'ukuri bikomeye. Agatango guta muri yombi rero abasirikare muri Kongo cyane cyane aba basirikare bakomeye b'abajenerali birakomeje. Kandi ukugeza ubu ngubu amakuru avuga yuko hari abandi bantu barenga 75 bari hafi y'uyu musirikare nabo batawe muri yombi, bakaba nabo bazakurikiranwa ku byaha bitandukanye. 23 mu by'ukuri ni ibintu bikomeye kubona aba bantu bakomeza kugenda bafungwa bazira ibi byaha. Uyu mugabo kandi si ibyo ngibyo gusa, kuko na hoteli yari afite mu mujyi wa Kolwezi muri Lualaba, nayo yaje kugabwaho igitero gikomeye ikigabwe na FARDC. Kuko urumva uyu mugabo ari mu mazi abira rwose kugira ngo azavarukwe iki kibazo, birasa naho bikomeye. Bakunzi bacu rero niyo nkuru twe tubafitiye, tuze kuzungira guhura mu makuru ataha turimo kugenda tubategurira.